Ongko na Radio Multistreaming San Francisco. May kauti kanda vatalay.
usava ka nanderubi wasi juga nunggu ita buta na bitan longo na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bita ni sing lala to to sunan tangka boka. So ba sini naket lala tal ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Da rumodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wai Amerika. Ini kina ruona kloka na singale muni tusi di kina borowai bei kema da wai biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
Totoka pakoti non reto mai ve bakamaro te tiko ni avi kenda na savu ni de lai mai reto mai ndola tiko ani no de wasini ngona vata na kabibina ka ni tusi tiende ndai na kalima ni singa totolo wali tunga to sini ngona sande do batali tiko me ngone kalima ni singa ni vulo September we kinda vakite ko ani sevinga na vuno ni samba tiko me kina na kabibina ka ni koa singa levu ni koa mataka ni koa bongi levu ni koa ndu tiko na vuno and ndu samba tiko me kina ndu tali tunga na singa ya da vakabina Vinaka tiko ni rao ni nda mai veito mari tiko yani sema tiko yani na nonda wata wata ngona radio mbulando wata ke to mai venga ravi tiko ni ngona tomba levu San Francisco wakandu ni Vinaka tiko yani wakambula tiko yani onu itaka ni mbulu Vinaka tiko garavi Vinaka tiko no vitavi so en garavi tiko na singini koa ka wakatela kina no vikai so enda wakana mata tiko kina ndo tale na madha vongo ndina ngani savo ke lulu tiko vikim do mai nonda singa tu city vikito California America na noa mai vengo tiko Bakalilai singa tiko ni bakadhangi vekito na singa na noa sen na moni madhao nda singa mai bakananda kuengo moni madhao mbalavu tiko kena mai maro taki tiko na Labor Day ya na noa ka bakanuni tiko kena ni nandua na madhao vinaka vekenda na moni na madhao ngo se mani dhava ngai no moni tuba tiko au sure tika moni me no moni me tiki tali tunga ni no moni tuba na radio mbulando bata na nonda do sema tiko na vekavi mai na tolu kena vitu na kaloko na buku talangana pe programa bakarota ke so we kam ni nando dalata na programa se ni ndo oso and lomani awo ya na tolu kina vitu na kaloko senga na lenga ka e bina ka kina rau tu kina na perunga dindomo sen non tando be se matito ya na no muni rawa ni nangai rongo da tiko na be programa ke de sara ndo bakatangi tiko ani sen do mai rongo tiko na radio mbulando vata o ya na neto YouTube channel na radio mbulando vata YouTube ninga sema ni kina ninge subscribe talanga kina na bibu ke sara tiko bakalebu ke baka senge matei ngona ni sema tiko me kina radio mbulando vata au kinda baki kamani ko sureti kamni kere kamni tali tunga ni keroni ndo tiko na like vida vata na share na bibu ke tiko bakalebu na kena me garabi tiko na nonda vata vatongo na radio mbulando vata singa tu siti ni ko ke to na we kamni na do bakamure tiko mai na nonda programa ni na kila tiko ni sibina vai na tini na biniti nonda iwasi ni ngona bakarutaki ka bakatoka itiko menda yavalata sendananga idalata ya anda baka binaka ni retondo mai baka itabitiko na be madhaurua na isongo na Suva Cancer Survivors organizations and Suva Cancer Survivors Society retondo mai baka itabitiko na nonda iwasi ni ngona vato ya mo yavalata ndio na gedalata lebusar na ka retondo me wase tiko na marama na turanga karto lewena tiko ni songo ya arto dhungia na tiko baka lebu na kena sangai me baluti na cancer na be matangali cancer ke sara se na dava sarmander rauni nange dhaka me rauni da baluti tiko kena beka rauni da dhakaba na ngona sa due tobi cancer kina kasala ki baka mbula tiko na beka ke doya retondo mai baka itabi tiko kina retondo me wase tiko ni kena bekenda na nonda bata batongo na Suva Cancer Survivors vikimni ni na via ndondo linga ni na do bebu ke tiko verto me baka ni retondo Andreva bakalevu na bebuke rauni ni ngendo ride tiko na nito wata batongo na radio mbulando wata endo mbitiko ni kina na tikindua ka bakamatata takitu kina na binguni sala ke de sara ka rauni ni na bebuke ni kina dondolinga ni kina me bakana empaisa sen ni na bebako tambe ka sona yaya ka nikilani na yanga bakalevu ke berto sibeira na wekanda kara tobi cancer ngai bakambulambula tiko mana cancer yana kai so endo rto na wase tiko mai bekenda kambiu tiko ni kino yana tikindua me bakara rotaka bekiomni na bia ndondo linga ani bekiomni na bakai tabise oni na bia bebu ke tiko yana berto na Suva Cancer Survivors ninge nana makitiko mai yani sibina vai na tini na miniti do talitunga na bulangi ni sibina ono na tini na miniti na kavini ko na geva kamadala tiko ni kina yana ngona mandanga ngota mani mandana nonda vakarongo sere kaukelani na ilutu tiko ni tavidava ngaravi tiko na kavini ko venga na vno ni sema tiko me kino vakambula tiko ani vekimundo ele mano apai bula benaka sista bula benaka cheli tambua yandra sandende rongelu rena vetinani au ni taka ni ron bula benaka tiko vakatang lakina ve Dasha Hidden Blood ni bula benaka Dasha bula benaka Alicia Williams benaka na sema tiko mai ne kavini ko
Wakatelanga kina vi sistava vi sikula ni takani andro bula vinaka tiko dona diengu vinaka na muni madhango wakatelanga kina vi marama tau meri sauturu ni bula vinaka tau wakanuni vinaka tiko ari vi kimendo wakatelanga kina vi Mami J nimbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua na wanga Aggie Joy nimbula vinaka Taniela Lina ni andra vinaka ni sema tiko mbeka mai vi wakambula talitingani vi viti vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua andi vani mbawale na vurai nimbula vinaka bula vinaka Kemueli ni wasotiao Kemueli musuna masi bula Kemu vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kina vi Maria da lalanga vesi vinaka na sema tiko mai au ni taka ni sayave ani na nomu ni meli kira ninge wakande taka tinga mai wakatelanga kina vi sakiusa seni lamba ni bula vinaka sakiusa vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitingani vi taiki mbali vanua ni bula vinaka taiki mai New Zealand bekangori wakanuni vinaka tikani vi kimdo wakatelanga kina vi Michaeli matakimba bula vinaka tamata wakanuni vinaka talitingani vi kimdo and kavini kua ni taka ni ndo bula vinaka tiko mai Santa Cruz bekangori se mai Sacramento wakanuni vinaka tikani vi kimdo Namani tokani go una buninda kua sa sivita watango rusanga vulka rona miniti me vana kaloko and radio bulando vata ni bula vinaka.
E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tatu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa 21 saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tuatua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba ni taliboni Diwa saivarua. Erto ngarama talanga ni kenale waka suburia ni nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundrang. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto waka tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngo ya Amerika. Rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Dandranga ka nang wala ni kibalilo tena buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini bugululu bei kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Na muna ngau na nalevo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talutaka buka singi lewu taka sa baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na itibigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua o tatni kailangan ko pata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virtu giring akin na bitu sa bitu tolo do limono se o nga wala sarangan ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. Erau talaga ni rito dilibata kan na kemu katalo wasing level sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weiran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promover na bana kaloka na bika Village City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaywiti Amerika. Radio Bulan Duavata, me kauti kanda vatamay. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Wakilani saru imalavu na veiwa aki mosi bayatu raimbalavu vakanananu janivale bayatu raimbalavu vakanananu janivale
Dende longu ya waboli eke Sandende diva me ule sutale Kivale Nuna sa tombo tombo mai Andrevi tu na vem maliwai Lasani veio ekani Au marotaka tu Au to malekata tu Vaya tu ya Rayu bala Makanananu yani vale Vaya tu ya Rayu bala Makanananu yani vale Dende longu ya waboli eke Sandende diva me ule sutale Kivale Au whakaramata yani menda sotambula Luluvu ni utangi ni ufakana numa Loloma ni vuvale tawanguile dhavi Vivingi ni alongu ni ukawaitaki Dende longu ya waboli eke Sandende diva me ule sutale Kivale Ene tavi se roa mai na radio mbulando vata sa mai voto kinanga ono na miniti me vana ka loko e ka vitiko ni tusiti na ka lima ni singa ni vulo September ono ita ka ni mbula vena ka tiko se venga na vuno ni sema tiko me kina na ka vini koa ono ita ka ni tosa vena ka talitunga na kinanga ravi tiko ni tavi ka rongo vena ka tiko yani na mbeo liwa ni radio mbulando vata and the vaka vena ka tiko na vata vatongo ni rao ni mai verongo din domba tiko kina rao ni mai sema tiko kina se mani sai vura dava and sala ki wakai tiko kina kongone au via wase ani kina indua na vesureti indua talitungana kere malu musara mai bereto na didi waka tiko na Christian Media Ministry o kilani ni sana dorida talitungani sa lebu sara tiko na irongo lebu tiko ni tuku ndo mbi tiko yani na radio mbulando bata na ndo bata batongo ka wakai tavi tiko me kina Gabi Ambaringa goindo na turanga rongo lebu sara senga ni other wo mendo mai rongo the tiko na muturara ni waka i tuku ia sa tiko mai Dubai na turangango ka arto dida waka tiko na Christian Media Ministry kera tiko nga waka tavi talitunga kena na radio mbulando bata me wakani na mai rongo di talitunga ni sebuta ki talitunga na radio mbulando bata na kena laki na nona ngole ani me na laki waka sokumuna na itukutuku na laki waka muria tiko Gabi Ambaringa na weka soe na yavi tiko mai Jerusalemi the Feast of the Tabernacles kila ninda sana kila kede tiko na Feast of Tabernacles endo waka dhuri na biambaki na kai tali kina se na dundu kina waka lilai na kena laki maru taki na songo le bongo na mbakiongo me wakani dua saranga na wangabuka nonda wangabuka Fiji Airways na buka mai bakandondo no mai viti me lako sarani Jerusalemi kana usani ratiko yani na lewi viti era ngole tiko yani membaleta na songo na Feast of Tabernacles koe na tala no taki tiko me kina na nona laki venga ravi o Gabi Ambaringa na buku ni Christian Media Ministry na laki tala no taki talitunga me kina na viva nua ka da do wili katu ne bola tambu wakambimbi na koro tambu ko Jerusalemi gobe ke mninga na ngandrava muni nandondo linga tiko mai ka sakire tiko ani muni nange wako tanga mai na muni dau ve Mrs. Titilia Naitini na Zel dua lima walu vitu dhiwa ono wa vitu walu mi toka rua takatale o yabi ke mni na via vivu ki tiko mai
na buku ni sasangongo na kanibe bukengo meroni na laki buke tiko na kena voli na yaya wakaliba na yaya ni vitamba kena beka kena ngada lalai kethe sare na ngandrevi meroni na laki tauda ko me kena na nona vingaravi na torangongo ka me na wako to me vikenda na kena tukutuku ena mai rongothi tiko yani na radio mbulando vata ko ya na vuna ka mai wakaidhuru tiko ni kinongona kerekere wakasawi tiko ni kinongona kerekere vikimni Amerika na vi state taliso California ke wakani vi andondolinga maini ke wakota maina no muni dhau vi Mrs. Titilia naitini na taliboni vandua lima walu vitu dhiwa ono wa vitu walu o ya na vandua lima walu vitu dhiwa ono wa vitu walu ke wakao ni vinakata me na wakamatata takiani na dhau soti na mai wakaidhuru se wakangata ki kena na ilawango ni ke rau ni bitartar mai ve ke rau ke tupe se rau talanganyo ni bitartar nga kena nambo ya ve Mrs. Titilia naitini rau talanganyo ni bitartar sarangani ke Gabi Amberinga ve ke mni mai na vi se burubura taliso ni na vi wakitawi talangao ni vi dhau e na non rito sasangongo na Christian Media Ministry rau ni ge bitartarani ke Gabi Amberinga ka tiko talinga and a messenger kai tali tu kena na nonda i tos tu e na ngonongo di sa rau tu na vi tartara rau na vi talanoa se mani wakatataro dhawe tu rau ni ge bitartarani ke Gabi Amberinga and a messenger ka usuret ke mni moni nangai Sema tinga mai kena radio mbulando bata pe bakani na mai rongothi tiko yani and radio mbulando bata na kena la kinga rabi tiko na songongo na Feast of Tabernacle e na wakaidhuri sartunga o wambota na mua ni vulongo na vulo September. Da sanga itali tiko menandona ngona lekelek, menandona ngona ngona disembera na nona ngole ani Jerusalem o Gabi me kito na mai vital no tali tiko yani. Meroni na wakamatata takatingani na vika e na laki venga rabi tiko mai kina ka nduanga na itukutuku atura rawa viki omnikethe o ni dhau mai. O ni nandondolinga tiko mai kina sasangongo na wakasoku muna koe na itukutuku yana ngai me biuta wata kethe na video ka raunin ngai laki maruru itu na archives na nandai bola itukutuku mai viti na tamba ki talitunga kena na thamuni kethe sara na dhau se ndondolinga mai kena sasangongo na kena laki tambaki ka wakasoku muni mai tukutuku membaleta na Feast of Tabernacles Ronondolu Rusakavulu Katolu. Samai vandono na kaloko and a radio mbulando vato suretika mani and sibina vai na tini na miniti keto na mewi talno tikani kina kirto mai na songo ni Suva Cancer Survivors and buku ni nonda programa waka madhawa ka wakatoka itika moya walata deo na gaidalata. O ya ni sibina vai and na tini na miniti. Yana ngono mandangango ti ndo talemanda nonda itavi seremenda na vi wakambula tekitiko ni kina mena ilutu tiko ni tavi dhawa nganga ravi tiko na singalevu ni kuando bulando bolo vinaka na sema tiko mai wenga na vnondo sema tiko me kinongore bolo vinaka ne la cheleta na wangaliva rosalis tale mai setro siti nga mai Hawaii wakambula tiko ane vi toranga na itai no ke wangavoni bolo vinaka ba wakata la kina be maramatau aliti tuin raki wakanuni vinaka tiko ane vi kimdo mai Sacramento Mami J vinaka na sema tiko mai bolo vinaka taiki wakanuni vinaka tiko ane vi kimdo mai Australia wakata la kina vi chemesa petero vinaka wakalewa na sema tiko mai chemesa nimbolo vinaka mareda la langa vesi wakanuni vinaka tuyani vi kimdo mai Australia vinaka na sema tiko mai Australia wakanuni vinaka tiko ane vi kimdo wambote sengi sangai matakambeka se singalevu ni wukelulu Vikimdo mea sanangori waka nui vinaka tuyani and buku ni tawi ke sa renga ravitiko ni kua wakambula talitunga ve pasipa nene levu ni bula vinaka nau ve wakambula talitunga nau pasipa vikimdo ke sara na mata yondo tarvali tikongori taratiko na vale ni Joshua mai nambitu toka tai levo wakanuni vinaka tika ane vikimdo na turanga nei ta bula vinaka nei mua wakanuni vinaka tika ane onu itaka ni o sa bula vinaka tika na singni koa wakata la kena ve balts rose ni bula vinaka sista wakanuni vinaka tika ane bula vinaka una isi leo ngata ke kimdo ke sara na leo ni songo ni Suva Cancer Survivors wakambula talitunga ane ve mbeta wono kula vinaka wakalevo na sema tika mai bula vinaka maramatau irena tema wakanuni vinaka tika ane
vikim do mai Hillsburg. Unu taka nio ni bula binaka tiko. Wakati la kena ve mala masivo ni bula binaka mai keli mata kimbau ke kim do ke de sarana sema tiko mai en kavini kua. Se vengana vono ni sema tiko mai kina unu taka nio ni bula binaka tiko kauna ve waka bula talitungani na serengo. Ve rama ke Angalo Iwasa Aminiasi ni bula binaka. E na muna ngau na lewa ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono menua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kana kozlo surua o tatni
Kailangan ba na kena pai ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Awa wili kay sotale na itukutuku o lebo sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave nindua na baga nindi ke kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibugan dinendi na iso. Me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio bulando mata San Francisco. Mikauti kenda batamay. Senga dina ni kara rawan na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. O ya ketuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwan 21 saibarua. Merto wakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weiran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promote na bana kaloko na Via Capital City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance, kanganiti kanda na kay Witi America. Radio Bulan Duavata, may kauti kanda vatamay. May San Francisco ki pura-pura. Sema may Rangoneni toko hunganu
Yavalata deo nangai talata and a radio bulandovata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kamani ni life insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Isandina sara no de wasiningo na maki and we madawa na we akavini tu city and we madawa yavalata deo nangai talata. Ni kua and wakawini naka ni rato mai wakai tabitali tuka ni kina vikianda na songo ni Suva Cancer Survivors. Ni reida tuku mengori na nonda wulangi ndoka i tuka na kawini kua Puspa Wati. Karato wakaritaka tuka mai na wakai lesi se ortona leo ni songo ni Suva Cancer Society. Sena Suva Cancer Survivors ni Puspa Wati atubi koa na ovarian cancer. Kawambuta ni sa bulong na kasarati ko ia kero semberna ni vital no ke Puspa ni berni keronge mai verai tiko and radio bulando vata ne kavini kua kenem balambalea and the wanga vata ke tiko the wanda vata ke tiko and non da nangai veronga da nei tala no ni Puspa and ne kavini kua bulavinaka Puspa. Bulavinaka. How are you? I'm fine, thank you. Great. We are so glad to have you on our show this afternoon. How much Fijian can you speak? Do you speak Fijian at all or no? And it doesn't matter. No. Okay. No problem. No problem. Thank you for being available to come on the show this afternoon. You look well, by the way. And like I was just telling our listeners that we're all in the same boat here in the sense that we don't really know what's going on. In terms of are you recovering? Are you still going through treatment? Or where are you at this time? I did mention that you had ovarian cancer. And so are you completely, are you fully recovered? Or what's your story? Tell us your story, Puspa. I'm Puspawati. And I had this sickness through asthmatic. I was having asthma. Mm-hmm. I used to go to the hospital on and off. And then all suddenly I had my body pain. The pain was so strong I couldn't take it. I went to the hospital and doctors, they did the they test me with all my testifies. Mm-hmm. When they test me everything, then they couldn't find any sickness. Then they take my medical and then send it to the overseas to check what's wrong with me. Mm-hmm. So when they sent my result there, when the result came back, they called me and then they told me that I had ovarian cancer stage 3B. I see. Then they called me and my husband to the hospital. The doctors talked to us and they say, you have to go to the India to have your treatment. Mm-hmm. So Ministry of Health helped me with my medical insurance. surgery. Mm-hmm. And then the finances, the people support
the family support me, and we You were able. collect the money Mm-hmm. for our spending and our food. So that's how we had a collection. Then we went to the India Mm-hmm. with my husband. My husband was supporting me. Mm-hmm. So when we reached there, then the doctors told me to rest for 2 weeks. Then they start doing my surgery. Mm-hmm. So when they start doing my surgery, they start with chemo. Then after that, they start with the radiation. Mm-hmm. So that's how the treatment was going for 3 months. Mm-hmm. When I had all the treatments, everything is done. Then I came to Fiji, and I was not feeling well. Mm-hmm. I still in pain, still in weak. So After all slowly, that chemo, after all all the the medicine. chemo and the radiation, you were still in pain. Yeah. So slowly, then the thing I just pick up. When I pick up, then it was better, and I was going. Everything was working well. Then I found my group for the Suva Fiji cancer. Then I meet them. Then Mm-hmm. I came to them, and in this group we go for the swimming on Tuesday and Thursdays. Mm-hmm. We do some exercise? Then I feel much better Mm-hmm. because they make me happy. They make me laugh. Mm-hmm. Main thing is in our life is happiness. We So laughing, true. we talking to one another, we share our sickness, Mm-hmm. and that's how we shouldn't take any pressure or any tension in our body Mm-hmm. or ourselves. So when we are in that, then we are facing the problems. So true. So, Puspa, I want to ask, when you said you were in pain, like what exactly was hurting? Because you just had asthma, right? You're always Yes, asthmatic and you went to the hospital, you kept going. So, was it like your whole body was just aching? whole body was pain. Mm-hmm. My back, my leg, my stomach, left hand side was most painful. Mm-hmm. I couldn't lift my leg, it was too heavy again, swollen up. Mm-hmm. That's how they found my Your cancer. cancer. And I'm still suffering with that pain. After 7 years, I'm still having this pain. So, it's been 7 years. Yeah. And I'm still suffering with this pain, my back pain, my leg pain. Sometimes my whole body is paining. Did you ever did you ever go for pap smear before you started to feel the pain? Yes, Before they that? did it. Yeah, they did it, but no sickness. They didn't find anything. Until you were hurting and then you went to the hospital. So how many years did you have pap smear before that? I used to have every 3 months, 3 years. Every 3 years you went for pap smear. Yeah, Wow. Puspa, do you mind if I ask, like, how old are you right now? I'm 58. 58. And so you said you've been cancer free for what, 7 years now? Yeah, in 2016. You had it in 2016. So you went for treatment and then you came back. It's interesting that you said you went for chemo, you had radiation, and then you came back to Fiji and you were still hurting, right? Yes. And what other treatment did you have in Fiji? No, I didn't have any treatment in Fiji. I was just having the injection and the tablets. That's all. I see. And then
You start once you join the pain. group. Once you joined the group, you started to do the exercises and everything, and Yes. so now you. And now still the pain there, but I'm happy with this Suva Cancer Survivors people group, Mm-hmm. and we are so lucky that we had this group to keep us happiness, to Mm-hmm. keep on telling, be strong and be faith in God Mm-hmm. and do the prayers. The prayer is more important in your life. So the prayers we do it, and God listen to us and help us with everything. That's Because great. He's the one give the life and He's the one to take the life. So true. Thank you. Thank you for sharing that, Puspa. So, is there anything else you would like to share with our listeners this afternoon that are listening? Yes, I like to tell all the ladies they have to look after themselves. If anywhere is swollen up in their body or any sickness, anything, they should go to the hospital. Mm-hmm. And as soon as they go to the hospital, they should pray to God before they go, and God will help them Mm-hmm. with their sickness because the doctors are there to cure our sickness. Mm-hmm. So the prayer is more important than the hospital. The more prayers we're gonna do, Mm-hmm. the more we believe in Him, we trust in Him. Mm-hmm. He will help us with lot of things. So true. And also to keep going for the pap smear, right? So, would you say Yes, the pap smear helped at all? yes, it's help us. Lot. Soon as we have a test of the pap smear, we know what's the sickness in our body. Mm-hmm. That's great. Thank you. Thank you for coming on our show this afternoon, Puspa. So, you live in Suva? Yes, I'm staying in 6 months study dua. 6 months Tadirua. Okay. Well, we wish you all the best, and we hope that those of us listening in, we come in siya matiko mayer tondo ker-ker ito nga may na songo-songo na Suva Cancer Survivors member leta na kanibibuke. Gor to vidasar to nga na marama na turangar to may budi na toka na songo-songo ngo na Suva Cancer Survivors. Kar to baka yang takasar to nga na non rito yaw, non rito ngauna, non rito ilabo bakata kirto. Merto bukir tiko kina na sa tubir na cancer o tiar na ngonera laki bakang bulan-bulan kina ko ya erto do makutur tondo lama soli tiko kina na mai bakai tavi tiko na nonda batabatongo mera ni rto bi bakong geti tiko yani mai wase tali tunga na non rto itala noa mera ni bakong geti tiko na nonda kar tiko mai biti bakatang laki na ondo kabi kenda na tiko na bibo no lili wiso e balangi sa senga na ulum bale mendala ko yani ndala kilora bakabuni wai ka me bakani bakarara taki tu bekanda na na misini na beka na ngada so ka rau ni nda bakanga taka mendike bito manda kina mendike bito tolo kina sembera ni tete sembera ni lebu na mate sandike bika rau ni bakarusa isarani ni berni ke bakarusa ikianda ke bakanda na senga tiko ni ganga rau ni senta andran rabi tiko na tikinoya ando na kair tondo mai wasi tiko bakalebu na Suva Cancer Survivors ka rau telngani to merau telngani dondo lingani da bibu kitiko virto sando bitiko yani na non rito na empaisa na namba ni empaisa kena vengau ni salatali so e raunin da bibu kena kena virto raunin da dondolinga ni kena isongo na Suva Cancer Survivors ke baka enda do rongoada na non rito itala noa vida na madha o kitu sami bi itala noa tiko yani and non da wasiningo no batongo and da no baka ungeti baka libu men da bibu kena na bika so er tungan draba baleta ninda sakila ke tu nambula mai viti senga soti ni tu baka rau tu na ka engandrevi mena bula kinen dua se mena longa bina kinen dua ke baka sama ni laki tobi kuan na cancer sa laki adoba saratu na baka tangi ni bula kasa senga ni rauni na lius talimikina se senga rauni na bula talimikina
na non rabakalongalong wena katik ngai san bimbi na ngono ya weekend na sami be buket venga rabi tungo bakam bimbi na bono levo mirikanda sakelato na hospice e so be rasala ke doba sareani na iba katangi dengan dinimbula ya sena tuba kinimbula ya karao ni dana be buket ko nikina ke bakai mani rendre na non da dau bakai labo e tu na ya bakararo tu bakararo tu e na bonongo karawan in the vako te aniverto na silver cancer survivors tokarua takatale e mbitu ka ani na tikindua karawan hi na bebu ki tiko se mbitu ka ni kina na venga ni sale so e raunin na bebu ki tikina rato dingo me tiko na kani bebu ke en the vako te tiko ani sengo lenga wekinda to Amerika wekim ni talanga mai no be se vurubura tali so rau talanga ni na bebu ke ani kina Puspa, before we say goodbye this afternoon, is there anything at all that you would like to share with our listeners? Yes, I want to tell them to be happy, don't be sad. When you're happy, you smile on the face, and all the sickness will go away. Amen to that. Thank you. A smile goes a long way, right? Yes. Thank you, Yes. Puspa. Vekimanrona marama Eada, but ke Mrs. Galo do talembeka na kadro via wasia mai o ke la ninro na wakarorongo tale tonga mingori. Tumbeka so na kadro via wasia mai but ke na wakarorongo te kumai ni kua. Totoka na vinivo. Rambula vinaka. Era un ramanya sawa. Isso, Totoka. nagsarvale, natin gomati ko na nito kerker malmalumo na may vosta ke manisa nito doko sa kerete ko na bigusod. Senga na lenga. Sa todo con renga ni do may rongo dito kun itala no eso eh. Ito sando kero ke una satu boleto nga men tunjugan wirto ngoy ko man madamengo madamaya babakarutsi ko me ke mento man na briefing laylay. Kani pale? Nanito ubi basta ki babalang sa mga ne bachuk nga ya kera na bimso tin sana kilati. Sa koetiko. Kani pale bakadada sarmande ronin sa leo vida ke na leo ni silver cancer survivors. Kito na regular quando sisili na tusi tilo tilo kito le ono tiu servit so nangona rale durtal tu mandi balimbula esi sara toki ani nasa sabara so sara lako ibano leu it goes up and comes down all the time o tingore so sa badeng ani sa gone to the Naramate ono kinabitu Ono nga kinabitu? Ono bitu tini so nangona lay volek na rusang bulong na active members tiko so irndo girtu nga mai kito sa banu ni binaktungan sa sinranira kumai men rapos tunga mena telefoni kasi lakutungan ngo sa baka tumay sa nakalalay na doniti me kito domingo nuti ni suka na Sicily so batik sa sinranira mai but evidence sa ralito mate sa lito virtual na stroke so can move around Karangir tu nga may sa kita usapan nito nga ni nabi maslaki sulto ko may sana sendela lain baleta na sa ni bensini na inumuyara bakit nagsungo na non moto ka sa di sando bia katabalila no natura nga ni sabi bangat ta kan non ro business nga kito salita urcho na motkango kito sa nakakina so rando sila to na sa ni bensini na kama kito bito sa este nga ni pamalmulum te kito lang nga sa ngon to put in ngor to la kan tuling karatira na non daka elele bunga no bikito sa sinda na kama sa bakal tunga na sa stendalalay nakakila ko ya kise mi kito may dona coffee kito bital matukin so the membership is up and down auto ko nito birtong ko na nebos ni wala tabe kendo leve bida na dochi ko sa tiko talanga kina ka tiko chisu auto na birtong da tu leve bida tongan ko ke ko na non da tu venga bisa taudoko Dina todoko. Io baka matali vio ni tukuna mai nei wili ngor na ono nga kina bitu. Baka bimbi ni dakelatu esenga ni matibo na cancer.
Weekend to matanga mi biti and ke latu ni le wertu na cancer ser sa to weekend se so sa survivors sar baka bulan tunggo atau wirtu na vida na baki sauti koya o baka kurumbu taka kena ni tukuna mai nei wili ngor na ono kina bito na makani na lewo taka baka lelai ka dambia ka no rai rauni ro kaya ni ke baka ambia ka me lewo na kena tal no taki me baka tetea ni na kena na tuku ni ndo sa tiko na songo ngondo na numa ni rauni na bibu kembia ka ya o baka samataka ni na rei tumbia ka so laku duruma tu na ndrendre na buku ni matengona cancer rasenga baka ni kila na bono mera rai kina bono mera na kunia kina na baka diengu and the kila ke tu na odi na koe sulia na baka diengu au tuku na tikongo ni sonangona ke baka anda vi tala no mandanga vi kenda da laku duruma tiko toto bata na kanda laku duruma tiko rawa ni na dua na tamani baka diengu levo ya ya na bono au bos tiko ni kina thav baka na no monro rai Oya ba nanugura itu ke ele pemandang kita do lakan kita sinbiat tambah ya sinbiat tambah ya utalita kam do lakumai oya bakam bauta chiko na trickling down effect on individual na bital tangan oya rongo na talano ya o kaya na talano tale na multiplier effect the multiplier effect the number doesn't really matter in this far as I'm concerned. Kita basamba rambele na nito vingarabi. Na nito talaga ni narua vadio lima ba. Esa traffic jam tunga na levo ni giri la kutumai. Kaya tumai na bilibuke. Ito au chiko may ba. Dambek mo ka be naman no may uliukin. Ko na matanggali vital no ba sangge do ba madala mo no kito ba bibio no miyaga batin chiko na talboni. Gua nga nakamo ba edora. Na namba ni talabong sa dona kana kena bakay na tagwaliw kaya sin lak may physically ikito kilachiko na levo ni talabong ni lak sumay na roba dio ba lima ba na bitala bukitiko para mi dakabo au sa biala ko ngo sa tobi matal may relapse sa relapse kito sange ka tukan birto duka ko ni listali na no health center in the first time sa chiko na no nabe balibula bandam do na oncology puno le bamber tal tuik ang but na relapse regresar may na first time cancer so do madanga na auso ta bebi na lewn di manu ala kami kir may tugon chu sa parang mo tu na num do vitalan no ay na rendi bulan do bata abang badam do sa kanso do bibu kemay Pagkasa ko kusta kirtal tsaka di kunirong oda walinga Yeah, take action. Yeah, you need action to be taken. This group is so committed. It's so committed. Even the small group is very, very committed. Ina bulan minggu Oktober, Pinktober, ako patu kaya na Pinktober, usaka subirto na to grungo. Datula ko na bay asa na korkor, mera leo nga. 10 down. Tule vital no bat kairo. Tal no session. Dalayingon ti bat kairo. Baleta na bitartar na raw na question and answers. The big number, you will not get that. You will not get that effective. Tulak nga na small number, but iliw na pinto, but uyat nga nalikana don balikana, o chan dalay vital no tungay ka, baka not effective in my view. How sa kanit beking go. Kentum, dito sabi sa nang beking go. Group, small group, tulak ko kinay na community. Na community datu ko tintian or ta non tin dang community wat dapat talanoa na matengo na cancer. I think it's much more effective that way, but lever na ranitar kina baka individuals una na biya ko sa talangan totoka so kwamba ngaya sampai na tuwa sampai tachiko o Mrs. Ngalo kitu sabi bisa utak sarangan ni turai ni yang bakingo mekitu bia bukira ko ira se ngai teki buci kumai ni rabakila na tabi mater sala ko zuru mai kitu bia vi paya longanga ta kitu bia libara ramata kiranga mekitu barita ka chini kitu mbula mai na tabi maten ko na kensa ni rautal nga ni rambulai
Totoka. Iya. Satu minit cuma retunggo na can never supposed to stand up and well, nothing about us without us. Amen. Oke, itu serangan mendato na lay bosta kato barita kento buletiku. Atuli na ngon entuk na bang kona kensa. Kango sa boleh ketu ni mate. O yang ko sampai kitiningo buletiku mai. Au bitu na birta wa kensa sa bambulai wala ko balimbula. Continue praying. Pero ko kata chiko na mas no bamba uteni na rongo tiko no mas that the prayers can be heard. Ya mo atal tinga balimbula. Moga taka tali tu ngā waka na nomu tau sili tiko e na bi madhawa na bi sauna kakana, eh? Bi sauna kakana. Me manda marau tiko. Tiko nga na bano na marau ki na wirna tamatarwa marau tiki ko chiko. Kako na lai tiko do na bano mulak nga may usama stress out tu. Tayo ngay bosa ni bango so sa siningalu tiko bango sarga ba sa lenga. Kuana stress, eh? Go on stress. Happiness is the key. Happiness is the key. Yung sa maruta bali begitu na rida doa tanah bulan doa tanah gitu batarai cuy nabi besar kinggoy. Lihat berbata taruh cuy macam tu dur tu bala. Abang goy, God gave us the way to reach them. Totoka. Kita maruta katalangan itu untuk mebital notiko. Yo, kali o tiko na nito marau, baka binibina katalitu nga na namdo lamo soli, balata ni kito kilasa nga ni nabuki kimundonga, na undolo baka undolo na marama na turanga talimandangay, na buki rasar baka levo na non tutunto may vital no tiko binaka baka levo, o bambuta sa na roti kenda to yani kuwa to nagi vital no tali balata na pink toba, o kila ni rau ni nandua kina na non tuto ituba meron ito na venga rabi tiko meron ni to be muri tali to ngayani meron ronga tiko na lewi bura na ve ka ke sarndo la ke vaka dora tiko na nomdo na vi sikoboli na vi koro me vakandro sa vakarita ka tiko mai gorre tangi ve tal no tali tikina ve na ka vaka levo misi salo tengalo ke no kuiada unaisi na vukoni Suva Cancer Survivors ke tondo mai ve tal no tiko yani na ve mada orua ni se mutinga mai ke vaka ni vi ndondo linga ni vi dau ninge vaka reda yani na non reto na tikindu ando beauty yani na non bata ngo na radio bulando bata ana vengo ni sala ke sara ka raundi ni na ndondo linga kina raundi ni na bebu ke tiko ni kina Suva Cancer Survivors Yavalata deo nangai talata and a radio bulando bata Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kama ni life insurance kang nitikyanda na kay VT America.
wawili kay so tala na itukutuku o le sangara ka baka tarungi reso kung manitaura sara en duana lave ni duana baka nindi ka kayadana na itukuni kay matabatudo era to wabala e so na turanga kay na maramanindere ako tabatakaya na ibugan dinindi na iso me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio bulando vata San Francisco. Mikau ti kanda vatamay. E senga dina ni karaurawa na daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na tutu beto seaki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwa Ono toluva diwa ono saivarua. Ertong garabatalangan ni kanali box. Endona mate kuniti wale bebekenda mana wasa Pacifica na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pacifica America ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. And then remendo kila kesate bikwentiko. Me bakani sanga soti ni kene bakatakele kila se symptoms bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu badua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemada we California. We mani ruwa ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tigo talanga na nondo to specials and lomo ni madhawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana radio mulando vata samai voto goi tini kalima na miniti me lima na kaloko ni mbula ni mata binaka mai se bengana bono ni sema tiku mekina ana kavi binaka ni tu sitende ndai ni kalima ni singa ni vulo se vitemba au no itaka ni mbula binaka tiko to se binaka tiko na kena garavi na itavi davanga oni garavi tiko ana kavi ni kua singa levu ni kua Bongi lewa ni kua bekem do mai ngilandi ndo mbula binaka wakambula tiko ani na sera kataravongo be taina rangatu na marama ni waini mbuka venga ravitiko San Bruno ka wakatelanga kina viteli tapele ni mbula binaka teli mbula binaka anamba tamba wakandui ni binaka tiko ani bekem ni na kavi ni kua wakatelanga kina ve marama na ita mbula binaka vili mai na likuivalu ni taka ni mbula binaka tiko bekem do keve na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai tabua wakambula tiko ani bekem do Solomon Turanga mai muri wakatelanga kina ve Elizabeth sungu Turanga nimbula vinaka ni sa lista lembeka mai Hawaii au nitaka ni tosa vinaka na kena garavi tukuna kena laki garavi maruta kina singa ke te levu vekamdo kamni ke sarana ngolea ni Hawaii na moni madhao sangi utingo wakambula talitingani ve palu dava nimbula vinaka malama wakanuni vinaka tukani vekamdo mai Sonoma ka wakatelanga kina ve vasemada setareki
Polo benaka sista, baka nui benaka tiku ani na benga ravi tiku berna lalai, na dua tale na wasi ni vulingo, baka tela kina vina isua to kasa ni bolo benaka mai na vodi nandi. Bolo benaka ta siangati, baka nui benaka tiku ani bikimdo, baka tela kina vi angolo iwasa aminiasi. Ni bolo benaka mai tumbo la kamba lau. Isa, totoka. Benaka na sema tiku mai, bikimdo mai na atu lau, nui taka ni totoka tu nanraki, mai asanangori ka rongo benaka tu ani na mbeo liba ni radio mbulando wata. Ni mbulu benaka.
Isa, meda kang bela na kango. Nada baya? Sabi laki baka lefo ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. Ole mbala kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga do betul lo teki sana ana bika kitengore na radio bulon do wat. Oi na program daba. Mai na be long new. Rungudi na 5 na kloko na be kabini bo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single muni bo rumo e be kemendo e biti. Go be to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the wing rabikina o Mama Kabisi Bosay Line. Radio Bulon do Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwan 21 saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka sumburi ani nanong yaya. May nanonrato stoa kina nomu mate ni katumba. Tendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungodi na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California. Bema manindu na single ni lotu lewu we Kemando e Viti and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E lewu tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka lewu talangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tawi matutiko sa sen. Raw sara na mga leofo. Katiko talangan ay lawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dundungan do so mo na claim. And na loma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Siko mo na website na tumugori si Textby. Kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima and nakanay tumutubo matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani.
Saya loka ni matamuni au mai besuki. Dinani bunga tuna angelo silewa endelai burabura. Sai iko kondomoni. So close and yet so far. My eyes adore you. Though I've never laid a hand on you, my eyes adore you. Like a million miles away from me, you couldn't see my eyes adore you. So Sandina Sara mai veva ka maro taitiko ni awe kianda o chale mare au e nei kawipina ka di tusi tendendai ne ka lima ni senga ni vulo September sa mai sivito kena gona lima e na tolu na miniti to toka tuna nraki ve ke tau e na tomba livungo San Francisco o nui taka ni to toka talitunga na nraki se venga na vuno ni sema tiko mai kina e na kawi ni kua waka nuni vina ka tiko hani daronga da matanga aintua na i tukutuku yadara tiko mai lewa na tiko na nonde wasiningo na ni rongo mai wali ni songo e na kawi ni kua rua tiko ni tukutuku na kene matainga ua sawasia o tiani ngo indona kaka wewo ke talitunga kena na radio mbulando wata ke rato na Christian Media Ministry na kena sanga i tiko mena laki waka lilithi tiko mai wikianda na i tukutuku ni Feast of the Tabernacles ruanondolu ruasanga buluka tolu e na waka idhuri tiko e na moni wulango na bulu September kana laki wenga rabi tiko mai kena Gabi Ambaringa ka nda waka binibina ka tiko kena ni rauni na mai rongo di kede tikongo and nonda bata bata ngo na radio bula dua bata ya mena tau doko sarna venga ravi kana laki waka idhuri mo ya ngandre vitiko kene sona ya ni weitamba ya waka liba memba o wo toka me do toko ni wiketo me up to date to na technology ko ya kito dua bata tiko kena ke na Christian Media Ministry and kere me rawa ni on indondo linga mai na bibu kitiko na kena laki boli tiko na yaya ni bitamba ke na yaya ni wako i tukutuku ka santu e na ngonongo na kena ka salavata ke na ituba kinimbula nda sa mbula tu kena na ngonongo na technology nda sa wakilatu na maro takatu e na ngonongo ya na sasanga tiko ni Christian Media Ministry ke na radio mbulando bata ka kere tiko ni kena ke raunio ni bebu ke mai ni ndondolinga mai kena laki wakaruta ke wakabinaka na lako ngo na lako tiko kena Gabi Ambaringa kana laki tambaka tiko mai ba sokumuna tiko mai na tukutuku kede sara na italano kede sara me maleta na bebanua ka talno takitu na bola tambu wakambimbi tiko na koro levu sena koro tambu ko Jerusalemi tali tiko nga na nonda na wakamuri tiko na tukutuku sena ni Feast of the Tabernacles ni ambakiongo ya ni wakana me wakai sombeka bungo beka weekend da sarungo de tiko sombeka weekend da sember sartunga ni rongoda da senge rongoda wakanduango na radio mbulando wata o ya na kena buka tiko na wanga buka na Fiji Airways wakandondonu saranga ki Jerusalemi mai nandi lako ni Jerusalemi na lako ya son leo ibiti rasa wakarutu kina merna ngole tiko ene ngole ya kar laki tiko and the Feast of the Tabernacles ronondolu rusang
bulu ka tolu. Ina keni tukutuku matela lai na keni talanoa e rawa ni na rongo the tiu kana radio Bulando Bata e no binga rawi ni ne Gabby Ambaringa ke na Christian Media Ministry ka ke reitu ka ni kina na nomuni bebuke ke wakai rawa ni ndondolinga tiko mai se mani tolu sanga bulandola ke wakau ni wakota mai tolu sanga bulu saramandanga nandola ya sandona bebuke lewu tiko rawa ni ngai zel mai wakota mai na zel we Mrs. Titelia Naitini e na taliboni Vandua Lima Walu Vitu Diwa ono wa Vitu Walu Vandua Lima Walu Vitu Diwa ono wa Vitu Walu e na ngai beauty ko yani na tukutuko se na tikinduango kana rau kina beki mnimo ni re tikuna namba ni taliboni rau ni na zel me kina nonda bata na radio Bulando Bata rau talnga ni bebu ke me kina beki mnimo na bese burubura taliso ke bakau ni bet dhau mai kina rau ni bet tartaranga mai ke Gabby Ambaringa na messenger se bet tartara mai ke au se Mrs. Titelia Naitini se tupe pedelina novo rau ni bet tartara mai biketo ke bakai tiko na kau ni na via dhau tiko mai kina ia tukutuk nga katarawa ane ranga mai wali songo ane kawini kua vesure tira ramba tiko vesure tira ramba mai vertono songo ni wuli wati mai na andi dha kombao school ane kena maro tiko ne kavitu sanga wulu kalima ni ambaki ni kornivuli e na lake wakaidhuri tiko mai viti na kena marutaki wakaidhuri talitunga Ike, Amerika, California, Sacramento to be precise we kanda na senga ni adharoya ni viti kanda do via toko ni talitunga e na veka wango ndue tiko na ndanisi na kena marutaki tiko ne kavitu sanga bulu kalima ni ambaki ni kornivuli na andi dha kombao school ndua na ndrau na ndola wakaidhuri tiko e na katini kawani singa ni bulokotoba katini kawani singa ni Lokotoba and wakaidhuri tiko and Armand's Palace Event Hall and Rua Tolu Seivandua Longport Court Elk Grove California 95758 Teko tiko na songo e na wana kaloko e na kavi wana kaloko kina tini kandona kaloko e na mbongi adults only. Au ke la na songo a sange o tingo leo sara na kachikachi e rangoli tuani kia na ia ka maru te ki tu ninda ridhira tuna ngone waka mbimi ninda ki lai kia nrenre tuna mei na kone na endua mei tiko ka rangoli tuani waka matapu wale na vi matapu wale so totoka na waka ridhira tuna ngone ni rawai sulu tuiani i ango na songo ngo ene ka tinika wani singa ni wuloko toba arto kere tiko mai na leo ni komiti se orto karton bita bata tiko na songongo ni senga ni na dona ngone na wakatarai kia na maleta ni wambuta ni na liwa na ngunu na weka wau ya senga suti ni na rako kia wakara tikina na ngone koya adults only formal attire senga ni mbula de tumbeka sona kena iwale ronyo ni na darakina na nomuni mbula attire me formal attire ya na karto wakarita katiko mai formal attire island menu dinner and drinks live entertainment and more tikite ni vetartareani ke vani mbiu mai wai and taliboni vandua lima rua ni wasutiao me toka rua takatale mando ya vandua lima rua lima diwa vitu tolu seo Anissa Billings and taliboni rua saiba diwa lima saiba vitu ono walu vitu rua saiba diwa lima saiba vitu ono walu vitu nege tartaran kiro na marame ruango membeleta na nomini tikite ane katin kawandi singa ni Lokotoba. Ikem dona leo ni songo dhabanga do samai mbudina tiko se senge lalawa taki tiko beka se mani dhabanga na nomundo itubutuba se ane nakini nomundo mai toyo botaka tiko ni songo ngori do bako tamai ngoin dona ngoni sala roni na bibu ki tiko ni kena na radio Bulando Bata mai kadhi waki wali tiko yani na nondi wasiningo na wata na via kavi ni moni tiki na wakaromboka mai na tolu kina vitu na kaloko ni wako tamai roni na mai kadhi ki tiko ane ni rongo mai bal ni songo. Wakotanga mai biau una buninda kua se na messenger talenga e na radio Bulando Bata se vei tupe pedeli na novo se vei tale mata kimbau e na messenger. E ana vingo ni sala sora ni na wakota mai kena na nomundo i tuku ni songo dhavanga se mania se wura dhava o ni tiko mai kena tiko kena nomundo i songo e ana kai tale tu kena na nonda watawatongo ni darau ni na ninda sema tu se mania se wura dhava e da tiko kena. Sivatongo na
lima na tini kandona miniti na mani tokani go una vuninda kua vinaka vakalevu na sema tiko mai sera katarawa gona ve vakambula tiko kina ve kiamdo ke sarna turanga na marama tovu ni ra ka ndoa onga tiko vakalevu na kiana garavi tiko na sasanga ni komuni lavo na moni madha sawati au ni taka ni samba undua na ve buke na ve kaya komuni rawa na moni madha sawati wakambimbi tiko na ve na numiongo ve Jane McIndoe bula vinaka Jane bula vinaka Percy wakanuni vinaka tukani ve kimrao na wekangu wakatanga kinda ve Chelly bula vinaka Chelly wakanuni vinaka tukani ve kimdo ke sarna marama na turanga ni ra wakambimbi talitungana ve na numiongo ve tali the wanga mai Mill Valley au ni taka ni oni bula vinaka tiko sista go mena nomu tiko wakanuni vinaka na vuku ni bababi mbeka e wakaidhuri tiko and Tally's Home Bakes and kavilikua. Kaki lai e biti
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wabake na kenaroni betobi se na tobi kuna matini navenada se liver cancer. Endende mendo kila kesa temi kwentiko. Na bakani se nusotini kene bakatakila kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Au wili kai sotale na itukutuku o le sangara. Ka tarungi reso. Ka manitaura sara enduana lave ni enduana bagandindi ka kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabola e sona turanga ke na maramanindere. A kota bataka na ibugandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikauti kenda batamay. Lu
Samirawa mekana no wakatataro senuinga wanga watunialo Rabuni mai verata taile busayawa nayabune tamamu minasara Dinamu isaruvi koya konda ulomana Erabu tumai batu karasa Somo nalama Ebuna natawa senira urewe kanina Esengangani ndua ekila Samino mutaro isaruvile nubemu Aunu itakaniko sana makaremu Bosotangai bosoti auki nalubemu Totoka non rato mai ve wakamaro te tiko ni ave kianda. Ko te kianda tiko ni wakamalua e kawi ni tusi te tendaina dhau ni de laina kula kula. Dona sere kota sara tu wakai awana nungu wakanananu e na nungu sengai ngole taleani lei tiko wutali tiko e na kakamuraki mo viti sengai Arto sengai tawa da saranga me kena na serengona i talno ke rudi na dhau ni de laina kula kula mai rongo di tali tiko e na nonde wasiningo na watongo e na radio bulando wata. Sa sivatongo na lima e na rua sanga bulu ka lima na miniti au sura tiki mnini se amo tiko ngā mai na vi sere so na vi ulutange so na mai wasi tiko ani ka wakatelinga kena na nondo bulangi e na se amo tiko mai e na ono na kaloko na ge wakamadhala taka ni na nondo bulangi e na ndona ngona leka ngango e ngona matanga ngo ubia wasi tiko ngā ni ndona kākau ke lani wunga wikenda ndaua katali te ngā kena na wesinga na nonda taliboni e san dona ka na libni kai lako tumai na nonda taliboni ki roa vital no takatiko ke tupe na madhau sawati na weka ke de sare sa mai wakamatea na taliboni me oka kina ya na TV na Rachel na nonda na mbau si na credit card na weka ke de vai ai ke roa tuwana tukani na weka ke de sare tukuni era tukuna na kena ndau ni sama i wakamatea tikuna taliboni balatea ni na wika kede ngonda sa wakanga taknga kina na nonda taliboni sa tiko kede nonda taliboni na wika kedo ya o katala kina na itamba ni vitamba na video camera kando da katona kina na wika so menge mbiutu na VCR se na video recorder na video cassette na wika vao ya sama i wati kedo ya sa tukuni na kena i tukuni era to mbiuta mai ya orto na volatiko mai na i tukutuko ya ni sama i wakamatea kedeo ya na taliboni. Yo, geo waka samataka ni namu taliboni ni o tōra tiko ngā wango na leabuni ka e dhawi mai na nomu taliboni. Basi ka thake mai na nomu taliboni o ke lani e wunga o ni na ke la tiko na kausanga tiko mi wakamadhala taka niongo na torna no da taliboni mi onda rhythm back in dua e vola mai se dua ngiri mai yo ni onge toranga bango sa la ko talanga mai da wi talanga mai e so na itukutuku na email no da email sa tiko talanga na taliboni so na messenger na text ara la ko ke tanga mai na taliboni o i como sangi daka tiki kunga o bambota ni senga soti ni rawa me tonge sanga tiko me to bakaliu da mandanga na kaindu me liu se na vosa waka sama taka tingo me tonga i prioritize taka na dhava manda e mimbi vira ke dhango waka dona kena wakarita ki ngo na turmena nungu taliboni ngai nangona talangango o asawa se tika ni na vida na madha sawati ni tiko talanga na nonda taliboni na ibola tambu mandanga bola tambu babalangi na bola tambu bakawiti ra talanga ni to Willy Bola se weekend to na to tali tak na Willy Bola na novels and na storybooks na vikava ya sen instruction books erandom bitu mai ni bola nungu sa rau ke dengan inda Willy ka na taliboni tiko na apps kara
karau ni da wili ka kina na be ka bao ya senda rongo da endue wili ka tiko mai nei vola karau ni rongo da tu koea o sando vo tormena talivoni me wili ka endo na ka na matakale lai o tinga ya o sali reda na no Facebook o sali reda na Messenger le la ko na text na email o tia o sange me ndami tone mo baka sama takatu ai na dava mbeka wa rida na dava mbeka o tormekina no talivoni me o rida e vatu ya o ke lani bunga bekenda e rauninda na dua bata kina o tia ninguém do lako tumandanga mai na bini videos na videos so e lasa da mai ndrendre tu yani ni otinga ya sa lako talani dua na bika ba ya ironi na baka o so stakatuna no to baka sama onge baka wili kitiko ya endona ka ngoe bola itiko en dua na bola tuku ya dana tiko na Business Insider ange baka madala takatiko endua kando lido koe na tuwa ki ni waka sama sena psychologist waka madala tako koe how successful people do more in a day than others do in a week waka samtaka mandea o ira na tamata kara toso bina kasartungana non rambula waka businessi waka dhaka successful people rau waka dhaba ira mer rawata na bika era rawata kamanda na loma ninduanga na singa kena so tale e rau ni narge rawata tuka ana duan beka na madhawa se na loma nindua bula ge to rawata tu ni kino ya psychologist explains how successful people do more in a day than others do in a week o wili ka mandanga o sami waka sama tak tu ani e daka tu wada vai ai o koe sange waka ngata ki kona dolanga serengo Beyonce ke Jay-Z o rona veo tiningo o kilani bunga bikanda da kili rau ro veo tini rongo le when they said to be the most successful couple and buturara mandanga ni langa sere ke na bisinisi na lebu ni lavo e sa tuwe rona veo tiningo ngai tukuna turanga ngo ni waso tiao na marama ngo psychologist tukono koe ni orongo e toto bata sartunga na yaua e tiko virau rosang vulka bana yaua na dona singa virau e rosang vulka batal nga na yaua dona singa vikenda e dava saramanda e ndui kina na dava e lebu kina na kairo ni rawato rongo e na dona singa waka toto bata taki vikenda dona kairo ni kaya ni o ira tuna non tamata dakadaka anduna kaya tuna non tamata dakadaka tu ira karasa ira non rita lai ra daka bongongo ka rao kina vira sera ni kai rao kina vira mera lebu daka na kai ra rawate ndona singa me baka toto bate ke kanto senga non tu italai na vi kabaya just to be fair sa koe tiko ya ngai tuku ni tingo ndona ka era rawata kino ira ka bakabuna na non rawata kino ira na pakatangi tini mbula era rawata baleta ni ira ni dona kabango erangkaraba era so lia ke de saranga kina na non ringu era senga ni bakatarau ira na vi kataliso me lako mai bakatao taka na non rasanga tiko ira na ka sa sasanga tiko kina no distractions na dona kaya e bakabuna na non rawaka ka lebu dake kina na non rawaka o ira na ando rawata na vi kabao ya sena successful people ko tukuniti ko ngai tukuno ko se dabanga iko o baka o sasanga taka tiko nongo commit to it so lia ke kina na nomu ngona ka konyo baka tara na beka taleso me duru mai me ngai mai baka oso staktal na nomu baka sama senga na betena au bambuta ni rani na soli baka sama sartinga baka libe kento to ya sa baru to sa baka na mateni ngo to sa siro so butika ngo na September Oktober November December to nageli revu ki mai isa tambe ko roa tene mbaki ngo ya to do ko mbaka na nungu sasanga me baka na nungu lalawa mai na tik wuni mbaki ngo ro nundolu rosa vulka tolu sisenga e rauni to nando watakina na buku ni kila na levu ni oso sendo la komai levu ni onga endo la komai o kila ni sanangai baka tau sartio ngabe kendo to yandu ndua na nondo to no wasia o kila so mbaka na kamendo to sana baka
Tau wakandindi warate ki kenta tō beka kina, tō wakamatamboko ta kenta beka kina, me roni tōna rawata na vei kātou sasanga tiko kina. Se wādhawa mai tau, wasiti, wakanuni vinaka tika anu vei kim rau ene kawini kua. Ia, ndona kai roni tōna sasanga kina, se mena wakawura wakasama tiko vei kenta tōna ngonongo, wakabimbini tō sa si rawa somutale anu ngona ronondolu rosanga bulu katolu. Tōna kai, whatever you're doing right now, be fully in it. Commit. So liana no mui nguto thoko, ka kone wakatarata lindona ka mena waka tao takana no musasanga tiko ia. Wili kamandangani go babalangi, wala toko koe, when you see an Olympic hurdler leaping over barricades with superhuman agility, does she look distracted? En dua me landi tiko vaya, sasanga tiko viranando wakitavi in Olympics. Tono koe koridi koe ani, e dhamana ke ni reirai, e virai ake tiko se seanga, se sanga tunga koe na kai e sa sanga tiko kinai. Tono koe seanga. She is 100% invested in the task at hand. And as you can see from her success, commitment leads to greatness. Koe ia indua. So when you do feel your mind, sonongona, wandering, na vi matakan da turmena da taliwoni, da numa menda soma beka ndona text e lako mai, se ndona messenger, dona messenger lako ayani, se na email. O tia, ongi kinda dhalo, iko sa hoti tundua ne aua, se rua ne aua, mai na numu turna numu taliwoni, ia na numu inaki, mo aridanga indua ngana message se mo asuma beka ndona text. Wādhawa kem do wātali tinga ia se senga, balete a nanongu malumalumu tika na visinga ia. Turenga mi vangua sali lako na kango, na kango, na kango. Dua ia, kena karua, wasi a tali tika mai ngo koe, avoid multitasking. Kalawi kenda tō, leo liu sarangawi kenda tō, wakambimbi kenda tō na marama, tondo na numa tu that we're so good at multitasking. Gai tuko no koe, na multitasking, e senga, na nondo tō mona, e senga ni mbuli mai nanga nondo tō mona, se nanga waka me rani tō, me pida watana kai ngarawe na ndona ngaunai, e senga ni a vaya na kena inaki. Na wakandindike, e wakanditaka, ni senga sarangani na ndona kai tōna rawata ke waka me tō sanga tiko, me tō ngarawe pida watana ka, e na ndona ngaunai, se tō ke la tōna wasaronga levu ya na multitasking. Senga ni na ndona kai tōna rawata kina, you lose focus, you're more likely to make errors. Na levu na kai tōna wakadala, kana ngai mbera dhake na na lewu saranga ona tōna wakalusiana no tō sangati ko me tō multitasking, tō sangati ko lewu na ka me tōna ngarawa e na ndonga na ngaunai, o wakandina tako ia. Tōna koe, na nomu email, na Instagram, na Facebook, o te angendo lako mai sona videos, wakaritaka tu mai sona ka lasa, sona tala noa lasa so, o te ange lako dhake mai pop-up mai na coupon, ngona saubinaka tuna kango ike, rini turna coupon gora ni na o libuli kina 20% discount e na kaulei volia, na vi kawao ia e na mbambasi ka dhake mai ke wakai tō senga ni ngangaro ni tiko me tō wakanamata tunga na kai tō sasanga taka tiko ke waka nomu ina ki o toro dhake no mutalivoni, no me na ki ngā mo soma ngana text, o wakamatamboko taki kutumatangana vika ke desare rambambasi ka dhake mai e na no mutalivoni, ia ndona ka e rau ni waka berana nondo tui tostosto, nondo tui sasanga tiko, waka bimbini to sa waka namata tiko niongo ki na wulo December, ndio tale na kaya, tukono tiko koe, ban. So ngata lebi sarangana, friendly interruptions at all costs nio sangatiko endo na kai. Ke waka dhaka tiko endo baka na ka. Goe sanga wale ngā ni kia na waka ngataki na nondo tō taliwoni se na nondo tō ngōna mandanga e na visinga. Uroni kai ni roni tō waka ngataka talinga na waka samongo e na nondo tō sa sangatiko kai manda tō sangatiko me tarra na vale me viti. Se tō sangatiko me dona kai e rawa vertona ngoani tō sa sangatiko na vertona ngone wakambimbi matanga mi viti wekenda tōna sa mi tiko ke sa artiko talangana ngone ke so talangana katu sa sanga tiko kina projects sona katu sa sanga tiko kina ke waka ai tōna senga ni ngangaroni e rau ni tōna waka kila
pakalusi ngona sartunga, pakalusi lavo, oua se sartunga ningo endua, oua se tuko ningo endua, ka uroni kai au tu sartunga na vika ka waka madala takitiko mengo, liwana ngauna e roni do waka, mai waka o sos takituna nungu waka sama, o pakalusi tuki na nungu ngauna, nei lavo, ke na waka sama mandanganda li suli waka sama tuki ke, io, e tiko ngana kai tu sasanga takatiko, nui taka ni rau ni na tō sasanga wāngu matua ni sa wole ka tingoa na wulo December me tō wakaanga takawinaka na vida na wula e woa ningoa me mbō tō rawata toka ni sona ka tō sasanga tiko kena. Se wādhawa maramanai, di Lady D, do sa lius tale mai, sa roni mai tiko wu tale ngoa na sasanga, sa tō lisu mai Hawaii. Ia so ngana kau na numa ni rau ni no suli waka sama tika hawe kenta tō e nei kawini kua. Soret kia mni, ana ono na kaloko, ke rona me vital no tika ni kena indona marama, ka ndōwenga rawi tiko wakalewu and taulama for Tongans and songa kartōwenga rawi tiko weira na Tonga and woko ni we wakararama taki tiko membalata na we kai so, ka kobuta tiko na non-dambulai. Ia, erto ena mai waketawi tiko and kawini kua o Iris Tuakou Vei. Ke rona me we tal no tiko ani nan dona porokaramu go we kimani na wenga rawi tu e na we bononi wenga rawi so rauni ni na pakai tawi talanga mikina rauni ni nanga isa matalanga ni kina na porokaramu ya se na we tal no ya na ge pakai dur tiko na vitu na kaloko e na bongi ni kua e na Zoom ia na kena tukutuku se na kena waka madala ke rona me we tal no tiko ni kina ki Iris e na ono na kaloko na kawini kua me na we waka rarama taki tiko ani se dawa saramanda na usutu ni we tala noa kana pakai tiko e na wakaidurtiko e na vitu na kaloko e na kawini kuango me maleta tiko ngā wakambimbi tiko ngō we kianda na marama mai na Pasifika kanda sa mai wakaitiko e na vanua lewo ngō Amerika me wakani wakandina taki tiko lewo na marama e ralako duroma tiko na Andre so wakambimbi na rauni kai na lomadhoda na lengani wakasama mental health, koia na ulutanga tiko ni vitala noa e na prokaramo e sena vitala noa kana geva kaiduri tiko na vituna kaloko senga ni na vakaiduri na radio mbulando vata na geva kaiduri tiko na Zoom ka rauni na beauty ka ni vikiam ni na Zoom link vikiam ni na via wakarorongo kina sio ni na vakaitawi kina ia na kia na wakamataila lai wakamadhala taki tiko ni se dhava saramanda na ustu ni prokaramungo kira na mai vitala noa tiko ni kina na ona na kaloko ke Iris Program Coordinator and Health Navigator for Taulama. Koia na marama kira na me vital no tiko ni kina, e na ono na kaloko, ninge na nama ki tiko mai kina. Sa wotongo e rusanga wula miniti me ono na kaloko, e na radio mbulando vata ni mbula vinaka na sema tiko mai se. Venga na panoa ni sema tiko mai kina. E na kawini kua o ni taka ni mbula vinaka tiko, wakadhawa mbiutok manta tools down manda do manda na kena dhawiri. Wakambula tiko yani vikim do na marama do sema tiko mai na kawini kua mbula vinaka di Lady D, Mele Koto, mbule vinaka choketani in the live. Naka wakalevu na sema tiko mai, Laisani Mbale, Alivina Wanga, Vasiti Rambuka, Luisa Ratulomai, nimbula vinaka, Vuki Raf, Viti, Obi Voselangi, nimbula vinaka, Kimdona Vitamani Headstones, nimbula. Mana
Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongote na wei akavi ni tu siti ni sivina tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivina lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga dina ni kara rawa na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau rendre na te tube to seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ani na nomu yaya mai na nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Nada mo sarama da mebuli kena dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, nagkaliwara ka talaga tundawara ka. Kuwertong ko. Kau saya lo bengo kamu bilang tak na kampani bilang kang gua na heritage link ni na mo na bilang kasarang nga sa katarin to na kaya pakatar tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kami so mi na kilaw kena timir na baka iseng tubi kena ilabul liwaya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mo juri palimbul kakiwe kar pakagondo na insuang Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga e sa mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapol singgaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na bakalew fo mo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu 85 e na kena itutugo matelelay. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu e na kawani bugululu we kemadawa California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilebu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwande na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. E na muna ngauna na lebu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talutaka wasing leutaka sa bakaya kapitang ni kakuni lo malenga. Sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitoa, waraisi, na lobo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonta, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo ka na kauslo, suruwa, otat ni. Kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina, vitu sa iwa, vitu, tolo dio, tolo, doon, limono, se,
o nga wale sar ngali to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rao talanga ni rito li dilibata kaya na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Isa, medang bata mana kango. Nada baya? O sabi wala ki bakale fom ni daka yo senga ni kilana na meo dakawa. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga ndo bita lo te kisaranga na bika kitengore ne radio Bulondoa Vata. Oi na program daba. Mai na vei longa niu. Rangudi na 5 na kloko na vei kabini wa rombuka vei kemendo California. Tini karuna singile wuni wa rumwa i vei kemendo i viti. Ngoi vei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay na 5 Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo vingraviki na o Mama Kawisi Vosailani. Radio Bulondoa Vata San Francisco. Bekoti kenda watamai. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabioka ka na coleslaw surua that ni kailangan ko pa talaga ng pie ng bani K na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California erang sarang ano direct message virtual giring akin na vitu sa iba vitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street o yan Santa Rosa, California erang talaga ni rutuli dilibot ka na nagkemo katalo wasing lebo sa mga kabi yan may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa 21 saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di taliboni Diwa saivarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Ana radio Bulondoa Vata na dona ngona leka ngonda na sema tiko yani kina nonda bulangi na kavini ko Iris tua koi vei. Maramani tonga, ngone leo ni tonga ka waketavitiko na taulama. Vinga ravitiko na taulama for tongans ngo endona I songo ka ando bibu ke sartiko wakalebu na we wakarara matakitiko membaleta na vika ke de sare ko buta tiko no nondambula wakambibi wekianda mai na wasa Pasifika kanda sama iwa kaitiko na bono lebongo Amerika. Orto talangan taulama ka artoa semati kenda to na radio Bulondoa Vata semati kenda to yani ken Regional Pacific Islander Task Force kabakatel nga ken na Ethnic Media Services yano matanggali venga ravi ertondo bakaidora na songo na taulama ka dona kana non retondo sanga menda wakando batataki kanda wakarara mataki kanda buke kede saran ngole mai na be matani tula lai so mai na wasa Pasifika kanda samu iwa kai tiko and bono libongo Amerika iyo yana dona ngona leka go kero na mai vital no tiko yani member letta na go indona vital no kasa tiko na mai tiko na kavini ko senga ni mai tiko butaki na radio Bulondoa Vata na tiko tiko na dona Zoom kana kai bakai tiko na vitu na kaloko yanange me baka madala tiki no Iris na vingo na kede sarendo baka durkina na vitala nongo na Zoom kero na me vital no tiko ningo na buku tinga ni sureti be bakarara mata kitiko yani bikemuni na do sema tiko mai kina radio Bulondoa Vata ke baka ni na bia sema talinga yani kina vitala noya ngo embaleta tiko na nonda sangai nonda garabi tiko na marama baka bibitiko bekenta na marama libusara na lenga roninda kaya ndando mai sota kaya kanda lako duruma waka bimbiti ko na mental health oso stiko na wakasama na loma oda kena bekawao ya na mai vital no takitiko kara lako tiko mai na kena ndau mer na do mai waka itawitiko
and veitalanoia. Waka toka itiko na wellness, veitalanoa for wellness. Ana yada ni veitalanoia kanangai tiko na vitu na kaloko. And Zoom, veke mdo na bia waka itawi kina. Sendo bia waka rorongo kina. And nge mbia ni na Zoom link and biu talangani. And nanda wata watongo na radio mbulando wata. Kau na noma ngoni ngono binaka ndona ka binaka ndona vital no binaka baleta ni mataka ni kua au tora nei tukutuku ni ndua ya mai langa tiko i Santa Rosa ndona marama mai langa i Santa Rosa ngai ubambuta ni ka utora rawa ni langa na nona vano ni dhaka au senga ni sekilana kena wakamatela la yanga ni tukutuku torarao ni mai langa toko koe na nona vano ni dhaka na marama koe na mataka ni kua mai Santa Rosa kanda sakila ke tu na matangali venga ravi enda mai wakai dhora tu na nonda mai tu wali tuongo Amerika sen mani dhaka dawa enda sa mani ngai ndewa ya ni kina ndala ki venga ravi kina kenda keda ngoi ronin da kaya se rambeka ni ukai dio sangul kalima mbeka na pasende be kenda na itoke and da yada mai Amerika gona dhaka nda mai wakai tabite ki kenda kina da mai tau yabu kina o yana dhaka va caregiving sen benga rabi bir ni tambangase kira ni tambangone kar wakalenga ituna non rambula senga ni tau dhaka tuna ituba kine non rambula sen special needs ko yana matangali benga rabi enda mai wakai tabi keda kina da mai tau yabu kina bunga weekenda ka dondonu menda vitala no menda wakai tabi nda wakarorongo kina matangali vitala no vango rato mai wakai dhora tikongona tau lama fotonga sa wakatoka i tiko na vitala noa for wellness and tiko na vitu na kaloko ina kena wakamatela lai kira na vitala noa tiko ni kinongo ki Iris ka wara ka tiko Iris if you can hear me wara ka tiko me sema mayo Iris ka kero nangai mai vitala noa tiko yani e tinto mandana i tavi sere ninda se wara ki Iris tiko and ya kawini kua wakanuni vinaka tiko yani ve kia mani kia te sarana sema tiko mai and ai kawini kua dena ngono vinaka ngo moni wasi atoka yani na nanda tau wata ngo me rani ni mai rongo da talinga asira mai rongo da na nanda i tokani na weka ka nda mai benga rabi wata tiko na vano libungo California vano libungo Amerika na buku ni benga rabi ni va caregiving ka rauni na soli waka sama tiko vekianda na vital noe na kawini kua visuri talitunga moni waka itavi yani wakarorongo yani ni kina vital noa sena wellness vital noa for wellness kana waka idori tiko and na tu na kaloko na game beauty ko yani na kena Zoom link. Ya, ngona mantangango kirau ngona mantangango wara katiko mena sema mai o Iris me kiro na mai vital no tiko yani member letter tiko ya mental health and dona ka and kila ni darongo da beka bungo weekend da na vaka wele taka tu io senga ni ka menda vaka wele taka baleta ni dona no toka ni wole kasaranga kiro buli wata mai kiro mai tu wata boli na bono le bungo Amerika semberni ambaki 5 ya nambaki 2 sawati toto wata talinga ke na marama kamilenga na mataka ni koa ni angai iro ndio nona mbumbu kangarawa tiko sa ndambe mate toko koe na nona na ndambe nga roa ndambe tiki no koe na mbongi ro sa reale alo tiko watiki mbumbu o tingatu dhake mbumbu sa lako li mode ngai ndono na dhawiri mai na mbongi loma ni mbongi dhawiri mo koe me lako iwalile ngirithi nungu toka ningo ka mai vinga rabi tiko boa ngirithi koe ni sa ndambe mate toka na nona vanonga ndambe tiki na vanonga ambiti koe toka kino mbumbu na mbongi ka sange ngiri toka na 911 ngiri talinga na marama kandau robibu ke takawata tiko na dhaka ya watu ya na kena bimbi na mental health ukilani weekend tombeka senga ni tondo vital no taka bakalebu ia sandondo no ngono ko mesa kani vital no ai ko ya usrit community kina tindo mandana ser me o basanga manda me o sema tale manda ki Iris nimber ni kironga e sema yani ki community na kavini kuwa ndo mandana ser ker tunga ninge wase toka ni na nonda vital no na kavini kuwa moni sema mai mera sema mai na weka na tokani bungo weekend anda sami tu na bononi daka ngo vengarabi ka ratu talangana nonda tokani ratuna wekanda era venga ravi talitunga ana vanua libungo Amerika. Radio Mbulando Vata sa sivitonga no ono ana walu na miniti.
Sick with it. Mike. Switch it. DJ Ben. Ana radio mulando vata, nei tavi se rea samai sivita kina kono ono e na tini ka rua na miniti me wakaua waka madala takatiko ni a, ke rana me veto mani tuko ani ke Miss Iris, e na e kawini kua, duti kana vi talanongo, me maleta tiko na talanoa for wellness, kana wakaidori tiko na vitu na kaloko. Bula vinaka Iris. Hi, Bulavinaka. Thank you for having me. Oh, it's a pleasure, pleasure. You can come on our show anytime. I was telling our listeners a little about what the program or what the session is about
tonight at 7. But before we go into that, if you could please introduce yourself to our listeners. Yes, thank you. My name is Iris. I work for Taulama for Tongans. We are an organization that works a part of Pacific Islander Wellness Initiative. And I am the program coordinator and also a health navigator at the organization. And what we really strive to do is provide mental health care services for all Pacific Islanders in the Alameda County. And so one of the ways that we do that is through trainings, through workshops, um, and in just spreading awareness about mental health and educating our Pacific Islanders on mental health, because it's a topic that we don't really talk about, but it's a topic that goes hand in hand with our physical health. So it's just as important. So tonight we have a Talano for Wellness event. And this is a virtual event where we open up a space for people to come in and just talk about mental health and what they're going through, talk about their experiences with mental health, talk about what they don't know about mental health, and just for the viewers listening, Talanoa is Tongan for talk. So in Fijian as well. Oh, perfect. Yeah. So you guys already know. So it's open conversation, and that's what we'll be doing tonight. Alongside me will be my coworker Ruthie. She is a health navigator. She also leads and facilitates these workshops, and she's great at connecting with the community. She is someone, and yeah, I'll pass the time back to you, Una. Thank you for coming on our show this afternoon. And really, it is perfect timing to talk about this, talk about mental health. Like you said, and I did mention earlier before you came on the show, that it is not something we talk about in our communities. I guess most of the time for us, it's just like we laugh things off. We laugh things off as if it's, oh, no big deal, it's nothing. Just go cry and you'll be fine, or go tell someone else and you'll be fine. But really, being here in the U.S., we can rightfully say that it is a problem that we need to deal with, that we need to really, really, really talk about. And I just, sadly, I just shared with our listeners earlier before you came on the show that we just lost one of a caregiver, a community member, a family member this morning. I'm not sure how old she is, but she died on the job. And really, you could say that is what we can say, it's mental health, right? And you did say it's virtual, so that's a good thing, because most of us do caregiving and other jobs, so it's easier to connect that way. And have you seen a rise in numbers when it comes to mental health, or why did you choose mental health to start the Talanoa session with? Yes, and also just quickly to mention, we have this session starting off tonight, and it'll run every Tuesday this month from 7 o'clock to 8:30. So if you all can't join tonight, you can also join any Tuesday of this month. But we focus our Talano for Wellness on mental health because, like you said, there is a rising number, especially amongst our youth. Our youth is dealing with mental health illnesses that their community and their parents usually, don't really understand or don't even have a language about. A lot of our parents and grandparents don't really understand what depression is or understand stress or anxiety. And that's what our kids are going through. And it can lead to very serious things like suicide, or it can lead to, a lot of our family members we know, they'll run away. It leads them to leaving their families. And so drug addiction. Yes, drug addiction, yes. Thank you for your question. Thank you. What would you tell our listeners? How would you encourage them to attend this Talanoa session?
I would encourage everyone to listen in or join in the conversation because we don't have a lot of spaces to talk about this regularly. This space is specifically designed to talk about these things. So whether you feel like you can't speak to your parents or you can't speak to your partner or your children even. Or your children, if you're feeling like you're going through something that you cannot speak to anybody close to you, this space is designed specifically for that. Thank you. Is it recorded? Is it going to be recorded for those that are not able to attend tonight but would love to listen in? Unfortunately, we don't record our sessions just because it's some of the things that can be mentioned can be private and not want to get out. So it is a private space. So whatever is said there stays there. Great. That's reassuring. So whatever we talk about in that space stays in that space. That's great. Is it just for women or are we inviting men as well? This series in particular is a women's great, because that's what I've been saying, and I thought I'd just confirm that it's really just for women. No worries. And then also our program, we do have a mental health clinician. She is a licensed mental health clinician. So if you would love to take the conversation further, you can sign up to start sessions to speak with our mental health clinician. Great. Is there a reason why it's just women? At first we started just to open it up to family and friends and just to talk about things and experiences that are specific to women, but we are open to starting sessions for all of the community. So that's going to be later. For now it's just women. Yes. Thank you. All right, just inviting everyone. Visiretira rambatuyani na link and again biuyani and biutalinga na nondato wata watango na radio mbulando wata o community na via sematikumekina. So Iris, it's really for anyone and everyone that would be willing to come on the Talanoa for Wellness tonight, right? There's no restrictions on age or the demographics, nothing like that? For this series tonight, we are focusing on more of a older and young adult women. Yeah, women. Thank you. Anything else that you would want to share with our listeners before we prepare for the Talanoa at 7? No, I think I shared everything, but just to, if you do come on, just to have an open mind and open heart. And yeah, thank you all. And come with your issues, with your questions, right? Great. Yes. And it's nice to know that we'll have someone there who'd be able to help us with our questions and queries. Thank you, Iris. Koia ni suretira ramba tiko ni kina na vitalanoa e na tekubu tiko na vitu na kaloko e na Zoom. Se mania sai wurabura dhavo ni tume kina. Rao talangani o ni sema mai. Vi kemani na ngone lewa, marama. Me baka karita tiko Iris tekubu mantangana vitalongo. Vi kenda to na marama. O tiasa na gai tiko ngana ngauna e na gai baka idor na vitalongo. Membale tiki mni talanga na turanga si unina ge wakatalitunga mikina na turanga. Thank you, Iris. Thank you. You're welcome to come on the show whenever you think you have something for our listeners. Thank you so much. Thank you, Lena, for the connection. Thank you, Lena. Yes, thank you. Radio Mbulando Vata vinaka pakalevu na sema tiko mai ane kavini kua dan na makitiko me tonangai vise matitiko yani na vitu na kaloko na buku ni vitalanoia vitu kina vima mani walu ngona ngao ni rau ningai sema mai kina ningai sema mai ona gembita tiko yani na Zoom link vikimani na via sema tiko mai si vitongo na ono na rusanga vula karona miniti and radio Mbulando Vata sera katarava ngona via vakambula tiki na via Maria Williame ni mbula vinaka na sema tiko mai na Stewart Street mai suba isa vakasaranga rongo au reida tuna na mundo tolo ni ngoni sala na Stewart Street mbula vinaka Lena, thank you for tuning in. Thank you, Iris, for being on our show this afternoon. Mbula vinaka
vinaka sista Suliana Ului vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua tombula vinaka mai na atu kuka tori katinai vinaka na sema tiko mai wakatanga kina vikimdo na ono saiva diwa Viti Level Drive, Pacific Harbor, Bula Vinaka, Wakambula Tukani Vuki Raf, Sacramento, Bambuta Sana Willi, Singa Tukumbakango, Sista, Wakatanga Kina Litia Tuvakawa, ni Bula Vinaka Litia, Wakanuni Vinaka Tukani Vikimdo, and Kaviniko Vinaka na Sema Tikumai, Bula Vinaka Maramatau, Irana Tema, Wakanuni Vinaka Tukani Vikimdo, my Hillsburg, Wakatanga Kina, Vikimdo, my Sacramento, Bula Vinaka Dimai, Komai Suva, Vinaka na Sema Tikumai, na Kavinikoa, Waka Nuni vinaka tukani vikimni wakambula talitungan vikimni kede sarna venga ravi tiko na bebononi venga ravi so da matanrende tiko da maro tiko yan ustu tiko nimbula na vising men da maro tiko tosa vinaka tukina na toso ni venga ravi kau surit kimni tali na vitu na kaloko and talanoa for wellness and bukuni vi talanoa member leta tiko na mental health. Serka taravango, na muni kede tiko na venga ravi tiko, na vibono ni venga ravi kede sara na kavinikua ni bula binaka.
Au wili kai so tale na tukutuku o le sangara. Ka tarungi reso. Kau mani taura sara en duana lave ni duana nindi ke kaedana. Na tukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota bataka na ibugandinindi na eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Benny Raturlan and a racing a bugalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikauti kanda batamay. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nondo specials and the loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu we kemundo we California. We mani ruene kavi kinatolu ene single ni lotilebu we kemundo we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongondi na Radio Bulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Senga, e san dondi na marau kina voge vingilevo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundreng-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kau to waka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na nonta tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nomu life insurance, ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito okay, kanda sa may wagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na bawa leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, ena kenay tuku-tuku matailalay. Senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni V121 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. May kauti kenda vatamay. Iko ya ni na no
Totokana waka atu ai ane Lina Turanga e talano ni tuwe a waki Radio Mulando Vata Sami Votongo e tinika walu na miniti me vitu na kaloko waka mula tuko ane viki amnina sengai sema voti ko mai kena ndua talena nonde wasini ngona ni sengai sema voti ko mai kena nonde vata vatongo na Radio Mulando Vata ke waka sengai mataini ngona no mini sema mai dona like dona share Dau makasaro ya na ken garabiti ko yani na nonda programo ina visinga karau talangani ni subscribe ken na YouTube channel o yana Radio Bulando Vata YouTube tiko talanga kena na vi programo ke de sara ndo mai rongo ditiko yani na nondi wasini ngona vata na visinga mai na tolu kena vitu na kaloko nondi wasini ngona ni rongo mai balni songo ena kavini kua widanga ni tukutuku ya dhara tiko mai ndo tiko na visureti raramba kena nduana ndanisi kana waka tiko and trade winds o ya kotati na walu ruan dua saiva Old Redwood Highway kotati and na waka rawai sarangango ne kadio ni singa ni vula September. Wakarawai ni kadio ni singa ni vula September na nonretu sasanga tiko na Santa Rosa Volleyball Club. Santa Rosa Volleyball Club, Island Night Dance and na volita ke talitunga kena na waini banua. Angona ke na wambuta na roti kari mbeka se na raisi kari. E na volita ke talitunga kena ruasanga volka $5 na iduruduru teko butiko. Na songo, se na $1 tiko na katumbo ya na vima mani vitu e na mbongi ke na vima mani ndua e na mbongi levu se na mataka ni singatambu. 8210 Old Redwood Highway, mai kotati, weke mnina sembera tiko ni torarawa, iwe na trade winds. O ya na vono i tiko kina mai kotati, e na vukondrato na Santa Rosa Volleyball Club. Ya na dona i tukutuku ya dhara tiko mai, e na nondi wasiniga na ni rongo me wali songo. Tukutuku katarava, wesureti raramba talitunga kena nonreto na wakana numa tiko ne kawitu sanga buluka 5 ni ambaki ne nonreto ni kena dhidi boli mai na korni boli na Anditha Combau School kena wakana numi tiko vikiomni na senga ni adharoi viti wakaidhure talitunga na kena songo ne katini kawani singa ni wula okotoba. Katini kawani singa ni wula okotoba duanan raunan dola na idhurudhuru o katalitunga kena na wakai kavi tiko witiko na songo na wana kaloka na kavi kena tini kandona kaloko e na mbongi e na wakaidhori tiko e na Armand's Palace Event Hall. Rua, Tolu, Saibandua, Longport Court, Elk Grove. And go member litki anda tiukana ngase senga nindona ngone na wakatarai kina adults only formal attire island menu dinner and drinks live entertainment and more ken tikite be kimnio ni na via ngole ani kina negebe tartareani ke maramana tawani biu mai wai na taleboni va 25 va rua va ni wasotia va 25 5 rua va 5 diwa vitu tolu Sebe Anissa Billings and Taliboni Rua Saiba Diwa 5 Saiba Vitu Ono Walu Vitu Vitu. Eana Rua Saiba Diwa 5 Saiba Vitu Ono Walu Vitu Vitu. Eana do tali tukutuku ya dhara tiku mai. Eana no diwa siningona ni ronga mai wali songo ne kabini kua. Oti titunga ni tukutuku visure tituku yani kere wakama masu tiko. Na songo ni songo ni Christian Media Ministry. Wakita vitiko kina o Gebi Ambaringa kasema talitunga kina na Radio Mbulando Vata e nandua na kere malu mungo membaleta tiko na kina laki tamba wakamuritiko na Feast of Tabernacles runondolu rusangabulka tolu kana wakaidhuritiko mai Jerusalemi laki wakasoko muni tiko mai kina na vitala noa iso membaleta na vanua ka talanoa takitu e na ivola tambu me wakaenda kila keditiko kana sona kina matela lai na laki wakasoko muna mai o Gebi Ambaringa kana ngai mbiuta mai na dana ngai me wakamuriti ko ani na Radio Mbulando Vata gona kena sanga itunga me laki wakaruta ke wakavinaka ni lako ya oli tiko sona ya vou ya ni vitamba na misini ne dhaka kabo vou me rauni na laki bibu ke ka wakatau dhaka tiko na kena laki wakalili tiko mai na itala noa membaleta tiko na Feast of Tabernacles ronondolu rusanga buluka
tolu, wakambibi tiko na kia na ngole tiko ya ni na Fiji Airways, ndo na wangabuka, e na buka sara tiko ngā mai Nandi ki Jerusalemi. Karana ngole tiko ni kina isono wekanda, sa wakawakarotu, mera na ngole ani ane ngole ya, ia na kena i tala noa, na kena wakamataila lai i rauni i tanangai mai seama tiko kina, e na Radio Mbulando wata. Ke ritunga na kena na nomuni bibuke, nomuni ndondolinga, nomuni dhau me baleta tiko na sasangongo, rauni ni na wako te tiko ngā mai, be Mrs. Titilia na itini, na Zell, namba wa 25 walu vitu dhiwa, ono wa vitu walu. Wa 25 ono, ni wasotiau, wa 25 walu vitu dhiwa, ono wa vitu walu. E na game tali tungani na tikinduango, e na nonda bata na Radio Mbulando wata, me rauni rau tiko na nomuni na redo tiko na namba di taliboni, ni wako tamai kena na nomuni dhau membaleta na kena laki waka soko muni mai, ka waka ndia teki mai na itala noa, nda mai rongoda, nda na mai saraba talitunga, na nona na waka muria wuli tiko Gabi Ambaringa, na Feast of Tabernacles, nemba ki ngoro nondolu rosanga bulu katolu. Ea na bida na itukutuku ya adhara tiko mai, mai lewa na tiko ya ni na nonde ronga mai balni songo, ke wakai tiko na nomondo sasanga, nomondo lalawa tiko, se mani songo dhawangando lewa na tiko, se mani se bura dava tiko kena na nomo de songo go endo na ngoni sala rauni na bibu ki tu eni kena na Radio Mbulando wata na kena mai kadiwa ki tiko mai waka sabu tiko na itukutuku ni nomo do sasanga nomo do kerembeka kadi tiko ni sasanga ni komuni lavo se na kani bibu ke davanga do sasanga tiko kena do wako tamai rauni na mai kadiwa ki wali tiko na Radio Mbulando wata ni wako tamai biau una bonita koa pedeli na novo se vitali matakimbau karani na mai kadiwa ki tiko yani e na nonde wasini ngona ni rango mai wali ni songo e na vea kawini moni tiki na wakarombuka mai na tolu ki na vitu na kaloko sabatungo i tini kawalu na miniti me vitu na kaloko na sera katarawa ngona vea wakambula tiko yani kina vi kimuni kia sara waka o lori tiko se mani tolingo ni saladava o ni tiko kina na singi levu ni kua ya kawi ni kua mataka ni kua se mbongi levu ni kua ve kimdo mai Ingilandi ndo mbula vinaka wakambula talitunga ni ve master pete na itini wakatela kina ve Caroline mulia deva ni bula vinaka na itando bula vinaka mai na moto mai Nandi ili veleti mbeta wake vinaka na sema tiko mai na kawi ni kua wakatela kina ve Bill sila tolu ke kimdo ke desar na turanga na marama na ita mai na loto verata tai levu wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo and kawi ni se singa levu ni buke lulu ndai wakambula talitunga ve tamai mala JL vinaka wakalevu na sema tiko mai turanga tau wakanuni vinaka tiko yani ve kimuni suli tua pati bula vinaka isa sandende ni sati kumbeka iwe wakambula talitunga ni ve irena tema bula vinaka marama tau wakatelanga kina ve Lena Mali Tulua bula Lena bula Maria wakatelanga kina ve Iris vinaka wakalevu na sema tiko mai na Radio Mbulando wata na kavinikoa
Ia nei tā sa nei tā ngā e. Sa rauta mo nais tu ngā ke muni nei tā e nei tawise roa mai vera tōna tengu ni nei arambale sa mai dhawa tali tunga kena no de wasini ngona vata e nei kawi vinaka ni tūsi tendendai ka limuni singa ni vula se vite amba uni taka ni o ni a maro taka na nonda ngona vata nei kawi ni kua ke wakau ni adalata sa ngana lenga nenga i seuma tali tuka ani kena nonda YouTube channel o ana radio mbulando vata YouTube rau ni uningi rongo the kena na vitala no e soa mai lewena tiko no de wasini ngona vata nei kawi vinaka ni kua and radio Mbulando Vata San Francisco. Wakanui ni vinaka tuka ani usiriti ke muni na nondi wasini ngona vata nei kawi ni mataka mai na tolu kina vitu na kaloko na mei wengara tuka ni kina o tupe ra tupe deli na novo and mai nonda programo nama ki tali tunga ni mataka ka lewo sare rando baka muria tiko lewo rangendo dhalata tiko ia usuriti ke muni o sa tukuna rau tiko ni mataka o ia ni sivi tiko na 5 ni wasate na 5 na kaloko dorongo di tukina na tosa ni ngauna and venga rabi tiko ni sitiveni raturala lewo sare na talano makawa talano ni tos tiko ni ngauna and do laki waka diuta mai ka da mai mulango di tiko ni kina and anondi wasini ngona ni tosa ni ngauna
Lima and kabini vuke lulu kabito koni tiko kena na Divine Group of Companies. Rongo di tiko ani ana radio bulando bata a mai teko butiko na vida na madha sawati ke oni asenga ni rongo ada se oni asa rongo ada wati ni be rongo ada talo ni be wasea ninga I siko bayani na radio bulando bata YouTube and tiko talangani kena na bi tala noa ke the saroya. Sa bitun donu na kaloko sana mai dava talitunga ke na moni tokani ona moni da kua. Daga me veronga din domo talitiko e nai kabini mo ni tena madha o katumai me dava nangono ya wakambula wakamodi tiko ani vikimdo ke na sema tiko mai ango maroi tiko nambula ni te wakadiangu tokamanda. Usava ka nanderubi wasi juga nunggu ida buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dita mo nando dito ka. No bita ni sing lalo to to sunan ngabo ka boka. So ba go sini na ket lalo tal ngabo. Ni sambul binaka. Sema mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka vei kema da wai Amerika. Dini kina ruona kloka na singale muni tusi di kina borowai vei kema da wai biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.